Re mo thulaganyong ya metshameko GFM Sports Talk ke thulaganyo e reditseng ga jana me jaaka go boleletse re keteka basadi ba ba leng mo metshamekong gompieno re na le me Bongi Msiska o ileng gore ke motlhami wa setlhopha sa Batau se se tshamekang kgwele dinao ka kwano mo karolong ya Garankuwa le tshwane ka kakaretso. Msiska ra go amogela mo Garankuwa FM ga itsedi ka dumela. Thobela batheletse ka ofela. Ke a le dumedisha ka moka lena le fase ka moka re dumedisa ke ma le dumedisha ke Bongi Msiska cheledi ya Batau FC ke dlala LFA ka Garankuwa ebile ke wa leloko la executive Garankuwa and then ke president ya basadi Garankuwa. I'm a coach myself also. Thank you. Yeah. La bofelo no tle mo studio mo no sa khono bua no tshwere ke flu ra le boga gore e ka re fodile gompieno ne. Yes sir. Yeah. Ba bitsa Mamzo ba re ko ena Mamzo lina le monate le tswa kae ka re go utlwa le o president. Mamzo ke bitsa ke bana ba ile gore ba ntlhompha ba bone ke le mogolo ke le mme mo bona so it become name ya Mamzo. I wanna lo be atse ba le bitso la ka like today ke gona ba tlhotse ba le bitso la ka. Last big fitile ne re celebrate Women's Day a kitse wena we celebrate le yang kana ka gore every day wa phela o motho wa phela ke celebration mo wena. Ya nna ke celebrate le botse because what happened is really ra ka organizer preparations ya basadi ba Garankuwa ba badlala mo league ya LFA. So we went to TUT ne gona le team called experience 11 experience ele TUT ele Batau ele Guardian ka re dlala region maretli re joinile so re dlalane like be re prepare re na ba LFA as league ya rena ithomile malobanyana. Okay. Le tsamaile bjang di tsamaile bjang di pholo ka go. All right. Batau I win for the first game. Dlala le experience. I believe it was 3-1. Then Guardian ya dlala le TUT le ona ya winner. Then re dlala ne ka re preparations. It's like friendly games. E be re dlalana and then kadlali TUT ki wila gape ka winner hape then Guardian yona vela itlila nje go finaleng se bona ba dlala region the experience ke tse dintsi kudu mara I never give up ke puditse gore let's push hard re boeleng gape ba re tisha like ba re strong gore hell o ra phumela re regioning le rena re tla be le gore re ready for batho ba go regioning. Ga nke be le gore ka kana kwe gone ya nang ke 20:06 ha wa tla mo studio o ka bo le go kae ngebe ke le sessioning ke chimisha bana baka se ke na le team and for no ke no shi coach wa ka ikrile job nyana so ngeke le sessioning no ground micha khase ngebe itletse fela o bona fela ka di bips tse yellow tse green go le retha fela bana baka ba gym. Le tswa ka le rato le la football Msiska le tswa ko mame me motswadi wa ka mama ka be rena le abuti e mogolo o le gore le gone ke le phodisa anyway then mama ne a tsamaya le ena ko di groundong we grow up like that ile abuti a tsamaya le ena ko di groundong le allo mo supporta diloje di jwalo le rena ra gola go le jwalo mama ntse a tsamaya le rena he abuti a dlala then re lo mo supporta so bolo ithomile from go gae then naka sorry ka thoma ka dlala team engwe ba re ke Peacemakers ga Sekhukhune mo go bitswang ga Maila Mapitsane and then be ke dlala left back and be ke le motho le gore ke rata bolo kudu but be ke sa tle kudu le batswadi ba ka on that time but batswadi ba ke dula le bana ke di cousin jaaka di be di lord di encourage ke a pusha le go sekolong sa Moleshatlo High School ke dla di le bolo
ko re ke na le lerato la bolo so a ke fitla mo sekgweng mo ka bona gore mara this thing e sa le gona e re ke tswelle pele ka yona is where I started Batawi FC ka 2021 Mamsisi ka 2021 ne re tshwere di tlhogo re ile matsogo mo ditlhogong re na le di mask wena o nagana ka concept ya football or wena ne sa wa affect into nna ne re tshwere ya ne re affecta but as ke thomile COVID ile tsena e kreile lore ke gare ke shitse ke thomile so ne ba re botsa molao ya ntso ra para mask distance and this and that be le gore ya le na re tswela pele mara re khata di game like a re sa ka mogole ka bontshi because ne re affecta go gona go kopana mo ga rena so it become re gogela morago like bana betla gym ke ba botsa gore no it's going to be 7v7 or 5v5 ka di division ganyane because of bolwetse jo COVID a ke re ne re botsa because be re bona batho ba tlhokofala ka jona yes ka mgo go utlwang kgaitseri ka o bua le la Sepedi o tsoga ke ko kae sentle gonne motho a bua le la Sepedi ke solofela gore ke motho wa province ya Limpopo yes ke tswa Limpopo ga Sekhukhune mo go bitsiwang Skinoto o tswa ga Skinoto yes oh yeah ke mo go ba bitsa ba re kwena mologadi ba bantse ba nkudu ba mpitsa ka Sereto ba re ke nna mologadi yeah Thobela Batawi FC ke ya ko kae Batawi FC ke ya Northwest mo Miagasi ground ya rena re shumisha ka muskolong ya Miagasi and the principal wa bana ba re ke ntate Madisha ke ile ka mo gopela ka re papa be ke gopela go shumisha ground awa ra dumellana ka mmotsa gore bile ke tlo ikolomaka ke hlokomele be ke gopela fela go shumisha ka rona le ground Sepedi ba mphaya ka montle ba bitsa community ground but ke hlokometse and then le ena o ile a ba le botho a mpha ground ewe a re ka di structure tsa Batawi FC e me yang ka di division le tsamaya all right Batawi FC ina la under 11 ina la under 13 ina la under 15 ina la under 17 under 19 21 senior and women's ke bone di statistics Mam Siska it's a team ya how ya under 13 le register le 8 players what's happening to register 8 players register 8 players because of berena le matsapanyana or mathatanyana financial cause karate ngwe le ngwe sa ntse re patelele and when you try to the parent or batswadi ke gopela gore le ntusheng ke gone register bona a ke tsore ke reng ba gona ba bangwe ba banga ba gona so go nwa like na le 8 players so ke balance ka under 11 gore at least e gone dlala under 13 ke jona di challenge tsa ka tseo ai sa le simolotse team ya gago o tlhalositse gore ba bantsi ga ne ba itse a ba itlilena la gago mme go ya ka wena o akanya gore ga isa le o simolla Batau di players ba tshamekang ka bona ba appreciate so ba se wena o ba direlang sona kudu ka matla o bona ka matla bana bale gore ba appreciate se ke siriang ke bona ka ditiro tsa bona first thing bana le discipline for nna ban rata and even ban tlhokometse because I remember one day ke be ke na le ona this flu e fitile maloba ne ban tlhokomela because ke ba butse fela gore a ke sharp but ke lo coacher be ke sanje ko coacher under 19 elampete it was a final I wasn't fine that day be ke lwala like ke lwala kudu but ke butse some of players ka re khopela gore le nchekele la ba bitsa ko di commentator di bitsa le mpotse gore mamzo ba re tlanga ntlele gore I was very sick on that time yeah yes ha ba ka o khona go recognize di voices tsa bona ga ba bua thank you very much serious la ga ba ka morao ga ka ba fola line I'll tell you gore o ke Biza o ke Choi o ke Mcheni o ke Manga ke re bana di nickname yes it's true all of them yeah Happy Women's Day, Mamzo. We love you all the team.
Happy Women's Day, Mamso. You are beautiful, made, deeply loved, and greatly valued. May God fill your life with joy, peace, strength, and purpose. May He bless you today and always, and may His favor go before you in all that you do. Happy Women's Day, Mamso. We love you. Thank you for your support. Happy Women's Day, Mamso. Or support mo teaming or fana ka hao rata o leboha re Happy Women's Day or golele. We love you so much, Mamso. Happy Women's Day. We love you, Mamso. Thank you for your support. Thank you for your strength, love, and light. The world is better because of you. Happy Women's Day, Mama. Happy Women's Day, Mamso. Celebrate this Women's Day. You spend so much time caring for everyone else. Now it's your turn to be pampered. Take a moment to pass, breath, relax, and reconnect this yourself. You deserve to feel beautiful, refreshed, and cared for inside and out. So. Happy Women's Day to Mamso, celebrating the women who lift others up while standing tall themselves. Happy Women's Day, Mamso. We love you, all the team. Mamso. Ke di message ke tseng. Yeah. Ke le leboga ka moka ga lena ba le rometse di message le ba ile gore le ntse le palla go romela mare le TDJ ke a leboga mantšwe mabotse awe ebile ke leboga a leng celebrate le nthusha go celebrate the Women's Month ya rena ke a leboga kudu thobela Mamso o batshameki ba gago bana le di character tse di sa tshwaneng batla bana le di circumstances tse di sa tshwaneng malapa ga a tshwane o ba thusa yang both ladies and gentlemen gore mo teaming o ba treat ka o tshwana. Hey, is a hard question. Iwima mara as a mother, a leader mo bona ke a try all the time or ke ba treat ka o tshwana. First thing go batau a gona favorism ya or bare o ke player raka ke mo favor or maybe let's say o dula so scaftini or o better than others la ga o ka ba butšisha ke sona go batau they are all the same, whether you are new or you been there for 10 years or 7 years mo batau re treatana the same. Bana ba tswa malapeng a go fapafapana is true. So he only leader or only a coach nna ke motho mongwe le gore I can recognize or I can see you through la ga o thoma o ria di session o tlo gym gore le hono le bongi a monate mo basading ke na le challenge ya o ba bona ka pela especially ba le mabakeng basadi ba le mabakeng ba lwa ba enka ba go like abanya go ba bolelle bona any answer bona e tswa mo bona o tlo feel o kare ha wa rabipila but ke ka mo go basadi ba leng ka gona. That's why the most of time banyana ba dlala kere la ga nga se coach es bana le coach but there must be there or khebaiwa or anything ya bona ka mara ground ke beteng because mo bontanteng ba le di coach it's not easy gore ba kgone touch musadi eba difficult. So ke setse ke tseba gore all today mbali also because of this and I don't mind go miletsa go thoko ke re bolelenyana ba bang ke di argument especially mo footballong ya basadi bana le go argue ba ngangishana ka ntongwe simple fela or motho mo ntebeletse snacks na bile ke ntona mo ke tlaka so nna ke ba tsiba gore amas always ke tsebo gore ke go regele so or ke make sure gore ba dula fast. Captain, please talk to them if ya pala mo lena mo bring it to me resort out there because what you doing is to grow bana and it's always re go rogole as a team ka mo ba shimaneng ka mo e bile bona hai ba shimane man
about that difficult unless go ba le ntwanyana tša bona o ngatile na sa makipida this and that ya ba shimane fela ka pela. But when it comes to ladies it's yanako o kra ba bakile fela Jesse number or 13 sa le apara ke nna since ke thoma motla mabata motho wa modimo o I mean new player elon enyaka 13 el, so we have to deal with it. Or okay, this week ya apara ke o next week e tla apara ke ka mogolo so tanga gona ga o ne re simola puisano o rile gona le o mongwa di coach tsa gago o fitlhetse tiro. The relationship o na le nyona le tirisano mmogo o na le nyona le bona ka ba o dirang le bona ke entseng jang? So far it's so good because the coach tsa ka ke tshepedi fela ko lady sing na le Fani Masuku, which is ke coach enyane ke monyane monna, and Mr. Mohlala ke nana re no shiana ka di ka mengwaga mara they do respect me ke le mosadi, they do understand me. A ke gopole tša le lengwe re na le di argument tše di telle tše ile gore like re palla go di sort out. I would say we working together, and the other thing is communication is a key. If you don't communicate, I want to tell you it will feel or let's say like now o krele tiro o gona mpocha le di off today ke off 2 days off, okay fine, you can handle this e re ke tsene mo di filing le di registration lo mama ke a itse coach you them for that 2 days. Yes, o kopane ka ile bona Fani le coach Druza. Coach Druza ke mo kreile o agile gausu le nna ke makiaka ele makiaka o tswa le fase na mabopane mara o agile mo rena mo Michagas ke kopane le yana ne ana le team called Midas Touch. So Midas Touch is ale ya ba team ya mo gae ka development le yona, unfortunately as e khone go tswella ko pele ebe ele gore o tla go nna gore no, let's put these boys together because we shumisha ground re le ba ga re really train ele Junior Chiefs ele Batawu FC ele Midas Touch. So he decided to come to join me. Junior Chiefs ya go khabalatsane then ra tswela pele ra ba ntweti. Coach Fani it's a coach banyana, it's a player o dlala position ya defensive and then midfielder, but o feditse le gore jwale ke a mmotsa gore Coach Fani a ona ka mokgomong ka go ira nka se ya gabalatsana ka jimisha banyana ka bua ka tla Michagase ka ira eng wena for now khopela gore o ntshwarele banyana then nna ke focus mo development. Yes. Mamso, as head of coach of Batawu ladies ke le Fani ke re happy Women's Day ko ela mamotswadi wa rena jwale ka management a rena mo holo ka re modimo a ka tlhonolofatsa dilong ka mopa tse o di laola ka tsang go ba le tsona a o fela matlatla kgono irela bana ba rena dilo tse di fus ko mkarata ra kgono ba le tsela pele. Thank you motswadi ba rena. Dumelang baretsi go hae wa bolelang ke Mr. Mpho and Mohlala, coachara ya Batawu development team. Ne ke rata go fetisa molaetsa o na go fetisetsa to our chair lady Mrs. Musiska, our chair lady at Batawu FC. Ka he le khwedi ya basadi ke tlotlomatsa ena mme wa rena e leng Mrs. Musiska, our chair lady. Mme wa tshwara nthipa ka fo bogaleng mme o ikileng a phuta setšhaba se sotlhe sa Michagase a se etsa a phuta bana kaofela gore ba tle ba tlo tshameka kgwele ya dinao. Mme o kileng a tlogela tsa lelapa la hae a golagana le bana ba basimane le ba basetsana gore ba tle ba rutiwe go tshameka kgwele ya dinao le go itumela le go aga bokamoso ba bona mo kgweleng ya dinao. Ka kgwedi ena ya basadi ne ke rata gore ke motlotlomatse mme ona ka e le gore le nna ke bile mo setlhopheng ko mathomong ge se simolla ke bone manontlhotlho, ke bone botswapelo, ke bone mosadi wa kgafelang dintho tse tsotlhe ko thoko ka baka la go thusa le go rata motshameko wa kgwele ya dinao. Mamsiska melaetsa ke yo
ke leboile go menagane ka sepedisa ge shuker ke leboile kudu ha modimo a re thushe e re ka lona lerato la bolo re tloge re ba le di supportera tse dintši kudu mo leaking ya rena le mo teaming tše leng around Garankuwa ke sa re Batau fela ke a leboga Mamsis ka ona le ntlhang o buile e botlhokwa thata gore le tshameka grassroots football go na le challenge tsa di finance o sustain yang Batau o sna sponsorship o thusa ke mang a ke thushe ke motho ke thusha from my pocket ke zamile o itsentsha ko batswading ke bangwalla mangwalo ke re batswadi a re monthly payment amount of 50 rand but unfortunately o ka re go ntšha ba bararo ba babedi then e be ke re a ona bothata e re ka gore papa o mo gae mo le ena uno zama di business tša gagwe tše ile gore di a mo thusha mo gae mo a berekile wa mpha napile ke thome ke drafte dilo ke gone o tseba gore okay kit ya bana ba banyana under 11 away and home sanjo be di kit tše pedi kore all the divisions so tse 13 le ona 15 17 this and that a gona donation e sa lenka ke ria se ke sena be ke sena NPO so ke thabile le gono ke khoditše message go hlwa mabane minimaloba NPO ya ga successful so go no jwale ke thabetse gore le nna at least ba tlo itlo thusha itlo thoma o thusha ke di sponsorship ke be ke tšea tšhelete bana ba ka mafelelo go bana ka lerato la bolo ke travela kana re travela all around like the whole of Rankuwa bana ba nyaka dijo and ngwana ka sa raloka sena dijo ka go hloka gona di sponsorship ke yona ntho e lore it was tough but ke amolebo ga Ramasedi ya Poloko go bana living today ke sa emeletse ibile ke na le bana ba ba mpshebele gore ba tlile ba joina Batau ya gola thank you very much ke a leboga ya no ra le go gutlo bure o re papa o rama ke ra chairman ya Batau Mr FY Musiska oh yeah yes na be reka ko airport Lanseria so ila company ya bona ya yema so I see no yema di exports tja ga dina le go mmitša e be a bereka go store dina le go mmitša for di piece shop a tsena a itswa na pile ka na chelete e re survive ka yona o rumeletse message wa Dadom Siska o rumeletse message wa Women's Day last week yes o rumeletse bene ka Women's Day negere ha sa o rumella re plan re utlwe gore a ka khona go bua gape le gompieno na it's what I fell through ka ke ra message I really so Happy Women's Day to you, my wife. I really appreciate for the great job which you're doing for me and for our team. Please be there, work hard, always be the same. This we have started, we have to work hard for it. Wishing you all the best, ever, hardworking. Let us grow up the team together. Batau Football Club is our team, and I'm also working hard. As you know, we don't have sponsors for the team. It's only our funds or financial from the house. I work day and night for our team. This is great for us. I really appreciate for your effort for what you put into the team. May God bless you each and every day. Let us work together for the community and for the players which we have built. We don't have to stop. Thank you. Asu molaetsa o tsile montate Musiska Ausbongi ke a leboga chairman kore I really appreciate you kana ke driver rena ke chairman ya rena on finance ke dilo tše tšohle tša rena ke kgopela ro ska lapa don't ever get tired
la go khone re latela di player all around ka re bana ba rena ba all around, don't ever get tired. I really appreciate message le lerato le re fan lona, lerato le fan family yao, lerato le fan bana ba ka ba bolo. Ke a leboga. O kopane ka le ntate Msiska? We meet at Lanseria Airport go Randburg. Wena no ya Cape Town. Ka ra ke re le ntate Msiska na bereka go Lanseria. Ne ke lo etela motswala ka go Honeydew. Ebe ile re ntate Msiska o nkra go Randburg. Ebe a ntebella awa a khahla ke le Juba. Ke mo re go kopaneng ntse. Itobela o ka re stop o ka re decision e wena le chairman le tserenya ya go nna le team Mama Msiska e ne ile yona ga re lebeletse di hore go tlhokega chelete every weekend gore le go tshameka di game. Was it the right decision? It was hard decision ko mathomong. First thing Ntate Msiska o bone gore all the time ke di bolong in and out na go ya ka ke spend go di bolong ke first thing e le gore ke a tseba gore ha gona monno ka go dumela mme ya di bolong all the time ya fielding a sa be gona, but ile di mengwa ga itsamaya Ntate Msiska lebela gore no mara ke santse ke mothege mme o because ke ntho e ratang eselena ke ile ka mothega mo dilong tse dintši mo bophelong, so ne a return a favor ewe e be rawa e re ke tsamaye le ena le ga ile gore nna mo bolong I'm not that much ankere le go nyola nga mutšha gore favor eng a tse gore favor Pirates or Chiefs, but ke a mo leboga o bile le nna e bile o adoptile style saka a se ba bantši. Yeah, ke a leboga. No, I know elo ra support the Chiefs le Pirates o tla support Batau a ke Batau ke ka mo hai ke family project. Yes. Any success stories Mama Msiska ka Batau tso ka re fan tsona? Nna ke gopola le fentse khaisano ya Matthew Sempete ke eng gapetse tse dingwe di success stories tse le na le tsona gongwe ka be le sa fenya something, but obviously maybe le tsere bana ba le mo karolong ya lona la khona go ba developa go nna batho mo setšhabeng. Ntongwe gape le gore success le mo Batau re na le di grannies ke lebetse le botsa ka tsona. Di grannies ke bokoko le bontate mogolo ba ile gore ke ba jimisha every morning ko Miagas ke tswa meet good ka ba khopella sponsorship, so ba fitla ka ba khopella dikipa meet good ya mpha ntate nomene ke go leboga kudu ile ka thusha ke Brali ha ke tsena ka re Brali nna ke tlile le bokoko nna ke tlile le bona straight ka re for line gore ba le boneng ka re ba thore maka ha re fitla re nyaka dikipa re nyaka dijo re nyaka eng mara batho ba ntse ba se gona, so ke jere vene ya ka kana metša bokoko le bontate mogolo Frugo ra tsena meet good e be ile gore ba re fa dikipa tše le dijo tše be re di khopela. Then mo strateng gona ke pick up bana ba bantši because bana ba rena re ka se ba tope ba feletša ba ria dilo tše di tšuleng tseleng ita ke crime or ke tsona di drugs na pile ngwana a sa tseba gore o ya pele or o ya morago. Nna ke ka mokgo ke rileng ka gona, and the other thing bana ba le au entertainment ba rata bolo ba lerato la bona gore ngwana o na le lerato tlo le bona ko bolong, so di tournament nyana tšentši bo le tlhabile classic bo rabokala bo fafung ke fitlhile le ko toropong ko Pretoria West ko Tunneleng kwa gona le sekolo gona le parking that university be re dlala ko teng ko re le night game bana ba ka ba thabile ko ditwa sa first time ba ya ko ba lo dlala be re tsenetse tournament ya one of abuto be ke tsana lena agree D license e be le gore o hosta tournament, and then raya ko ra bapala ra boa ile bushiu ba ile night game. They were so happy go dlala magoa bo taxi bo TUT gore bona bana they were so excited. Yeah, ke a leboga. O ne le ona wa ka Mama Msiska? Ke na le bana ba more than ke ra ba gago ba ile own children ka ba ba nnang ko ntlong ya ga Msiska. Ke na le bana ba bararo. Oh yeah. Ke na le first born ya ka ke moshimane o na le 22 years. Ke na le captain ene le mo Maloba Tracy o na le 18 years. Ke na le the player
under 11 loko bashimane ngiya mudladisha lina la ke Fani Msiska umo grade 6 ka mo sekolong sa Meriti. Oh yeah. Happy Women's Day, Mama. I love you very much. I appreciate what you did for us for a long time, for being us with every second and every minute. You are the best world mother in the world I haven't seen. Love you. Happy Women's Day, Mama. Ke rata go leboga ka seo o sega mo setšhabeng as o tsaya bana from ditseleng wa tla wa batladisa bolo kwena mosadi o ke morning gore o brave ene o na le gato mo baneng o ka tswalla pele wa tshwara gona fela bjao has change selo ke gapela ga modimo a o fe tsotlhe tse o di lakaletsang tse o di tlhoka mo phelong ba hao mama ke rata go leboga thata ka se o se dirang mama o etsa ntho e pila mo setšhabeng modimo o ka o blessa ka di-sponsora as o di tlhoka as o le Yohane o cheerleader o coach o mamzo o mme wa kwa lapeng o motswadi o chairman bona mo tle wa tsena wa mama o mbokoto ka nnete ba ha mbokoto ba ha wena mama yo ke hato le ba ka se o se o siga mo setšhabeng tswela pele ya mama modimo yena wa o bona ka leboga. Yeah, Mama Siska barba leboga a kitse wena o reng le nna ke a leboga bana ba ka ebile a ke tsore ke reng ke fella ke mantšu ebile ke fila ka mogomongwe I'm like yo be ke sa tsebe gore setšhaba le bana ba ke ba belegileng ba ka ba tla appreciate one of the good day ba tla bona matla a ke a feeling ke modimo ke a leboga ebile le tsentšha modimo because without God we are nothing. Strength dilo tše tšohle ke ena a tsebang go sasa gore go tlo diregang ke ena a tsebang gore re tlo di kry-a di-sponsor or not ke ena a tsebang gore koloi re tsamayang ka yona re safe mara re mo kgopela always God is always there o a theeletša ke a leboga. Mama Siska ke eng ditoro tse o na leng tsona ka bana bao ditoro tše ke nang le tšona for bana ba ka ke wisha gore bana ba ka ba recognize-iwe ke wisha gore bana ba ka ba ska felela mo locally ba tlo ba namelela ba ya bo national bo region bo provincial batho ba recognize le nna o ka re tšetile leng ke tla re ke dutše ka kwa ba re one of your player a shoots a maile ebile o mona le mo TV jo ile di tlhopha tša bo Sundowns bo Chiefs le bo Polokwane City tše di kgolo ba tsamaya ka lona lerato le tlhompho le be ba mpha yona gobane football a o sena tlhompho a gona le mo yang ha o ipoditse gore o fitlhile mara sinke o fitlhe o ipotša maka o sa di sessioning o sa teletse di coach you going nowhere as a player. Yeah, melaetsa ya goroga fa ke bona o reagile maboe DSG abare such a passionate woman in football always eager to learn and sky is most definitely the limit mamzo. Ke molaetsa o tswang go exco member ke o wile wa wena o party executive. Amen. Yeah. I thank you very much SG ke o leboga go menagane ya re tlo tswalla mona go isa fere sempelo Mama Siska ha re tla bo re weditse kgaitsedi aka o batla go gopolwa ka tselentseng jang ga ba re ikile rana le Bongi Msiska o batla batho ba go gopoleya ke nyaka batho ba ngopole ka taba football ene ke nyaka batho ba ngopole ebile o ka re o ka ba le celebration e le gore tšatšile ba ka re let's say anyway on 23 August ke birthday yaka always ke organize something especially when it comes to ball ke celebrate
birthday ya ka ko groundong. So ke wisha gore batho ka mo lefaseng or ba ba re le ba re theditse ka moka ba theletše ke gopela gore batho ka moka ba ngopole ka se ke se riang se se botse sa go swana le yona football a go easy ebile ba bantši ba zamile mara se ba fihle felo go boima go thata go tšea this thing e ba ibitsang football ba mahlatsi ba sa isha le morago ba mahlatsi ba sa isha le morago gobane a o isha la morago o sanjore o be le pelo o be le rato pele ha o ka se be le rato wa passion mo bolong you go in no way. Molaetsa o ka onelambo ba basadi ba bangwe Mamosiska ba ileng gore ba keteka kgwedi e lwena le bona ke basadi ka moka ba lefase la Africa ba keteka ngwaga wa women's kgwedi ya Women's Day, especially ba hlatso jang ba di kiti, especially ba tsebang gore ngwana o pakela skaftine a ya gaming, especially wa tsebang gore ngwana o bohlokwa go kakang ke ya le leboga ebile ke re go lena basadi ka moka le ska re mamzo khone jwang, come to me and ask me o ska chaba go dira se ke se dira ke tlo go swara ka letsogo go bontshore go riwa jwang o thoma jwang and o tswela pelori ke be ke re le ke tekeng ga botse ba bomme ka moka e se fela ka gare ga sports sa soccer fela sports ka moka tša South Africa ebile ke lebogiša le banyana wa tseba ke wisha o ka re le nna nke ke le assistant coach ke ba thushe but as long as re le gona re ba wishetša mahlatse le mahlogonono they are there because of us a re ba šale morao re ba supporting ke re bomme le ska tshoga le ska ba makwala. If you want to do something, stand up. Ona le mongwe ke moratang kudu ba mmitša coach Monene ka motlep khate ka mo lo ntirile gore ke be strong kudu mosadi lo swana le nna like uria everything kana re di driver re di caretaker re di coach re di physio re lo cheka moka ba tswa ba sa di emelela mo leng gona e tla ne tlo re botšiša ba ile gore ba gone o gym e tlang di ground on le tlo re joina le tlo gym. Thank you very much. Yeah, taberetso ra tswalla Mamosiska re itse ano go ru ile letsatsi re tswe ka pina e feng re o tshamekela pina nga le pina e we ratang yes gona le pina ke ratang sizongena kanjani kula mabala ke ya manyo Mamosiska ke ya ke mangana ho iketlile ona le utlwela music. Yes. Oh, okay. Sizongena kanjani? Kula mabala. Okay. Yeah, santsana re tlholla yona gore ke amang re tlo tshamekela yona a rutle re mela etsentseng e tsena e reng ka wena o le mosadi mo metshameko. Happy Women's Day to you, my auntie. Ke re modimo ka ra ka go tlhonola fatsa go fa matlhatse le matlhonolo a go keletsa matsatsa bophelo. Nna for my side ke le bogadi tse dintsi tse re rutileng tsona ga rona bophelo ba ka gore ke ska iphella pelo ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona gape ke le bogale respect o nrutileng yona gore ke tlhompe motho mogolo mongwe whatever ke motho monnyane or ke motho mogolo ke go khopela happy ga rona team ya hao ya Batau o ka re modimo a ka go blessa ka di sponsora a go fa le bana ba bangwe like development banyana like ya ba team e le gore e ka gola ya ba e golo gape ke le bogare go nno tsa bana ko strateng wa ba tlisha bolong gore ba fa itirutsa gore ba tsube di drugs ba tla le strata like o ba ruta ditse dintsi go sona le go ba ruta respect gore o sontse ba respect motho mogolo mongwe like whatever ke mama hao or as mama hao or ke papa hao as papa hao tlamile gore o mo respect. Nna ke itebogela gore o gona mo bophelong baka ene wa nka ita ka mehlala mabaka ke le wa tsotlhe tse le gore o nrietse tsona ra bophelo baka go nka ita mola le mola ke latlhea ene ke re modimo a be le wena a go gošiše le re go gošiše a tla bonetse botsetse le gore tlo go riela tsona ke a leboga lerato la gago le le re mfa lona ka mehla le matsatsi gape ke a go rata ene go rata ka kušu
ke a go rata. Happy Women's Day to you. Mologadi o kwa ka gae ke a tshepa le voice ke a tshepa wa itse ke mang ke diemetse keeper yaka mo ba Tau Women's. She's our secretary also. Ke na rela dikarata. Thank you. ya gompieno mamsisi re tlogela fa o re file botshelo ba gago gaitsedi yaka ka mokgweleng gore bo ka gona go tshimologo le go fitla ga jaanong mafelo a beke o le ba go kae metshameko ke mentsi o ya kae beke. All right, ka development ke dlala le 11 experience go entrancing Garango entrance 11 to 17, and then on Sunday ke dlala ka Banyana ka 10 o'clock go RDP, then under 17 again go RDP, under 19 RDP. Oh yeah. Mamsiska re lebogile na kwa gago Ausbonge tse dintle fela mo go wena gaitsedi aka modimo a go godise le setlhopha sa gago sa Batau se gole ra leboga. Ke a leboga kudu ba Taileji. Aha. Ya tsatsela go pele thulaganyo ra go etlogela fa ne re buisana jalo le me Bongi Msiska wa setlhopha sa Batau me ai ga re go nna le nako ya shonisane gompieno ba gaitsho e chaile a rutlwe malaetsa bo felo fa ke a bona reselo ra mabya re lolonki ya re cheledi. Stand on what you believe in, don't be discouraged by what happened to those who came before you. Just know you're not only teaching those kids football fella, but they might become something out of football based on the love, care and advices you sharing with them. Oska lapa mama. Wa leboga a sa ra mafoko ra feditse batho ba ga rankua le tshwane ka kakaretso salang sentle.